Alright. Mga idol, Kapinta TV magpakitang gilas. Alright. Pila ka sili? 2. Lima. 5 ka sili. Kada usa ka sili 20. Oh. Sige ha. Pila ka usap yung gusto? Usapon gina siya kanto mapino din tulon. Hindi pa gawas ang dila. Ah, ana. Di ka mo gusto bot-botan eh. Ay bahala ka diha basta usa ka sili 20. 1. 1. Kila wa. 1. 2. 3. Eh. Boy! Lapor! Amoy pa lang ha! Ay, asa ka? Amoy pa lang ha! Pila man to, wa magiton. Way kwarta. Red house na akong giyapas. Yeah. Ah, sige, challenge. Way na sapi ha, way na sapi. Line. Sige, challenge line. Line challenge ha. Ah, way challenge ha. Tulo lang. Sige. Usa-usa lang, usa-usa ay dungana. Ito na na. Kada usa ka sili 20. Ito na ni. 20. Oh. Ito na na. Last. Oh. Basta di maluwa. Tulo ka sili di maluwa. Kwarta na, 60 na na. Ini hungit ipatundaan una ha. Segunda. Tisa. Alright. Tisa. Pila ka sili? Tulo. Mabangin kaya mo ha. Tulo ka sili ha. 60 na. Usa-usa ha. Okay, go. Tunla sana. Okay. 60 na. Basta di maluwa, 60. Kapaso sa. Ate 60. Papay. Ah, 60 daw, 60. Okay. Next. Ha?